Kublaish bune phi barok ki parlok ki biju page ikne ke channel na kapor shakapor. Hagane ke video ngidan banwan ra IP yakne ke recruitment drive po jong ka E2VN solution shaping the futures of education in Shillong. Tekino kino ki bekwa ban apply na ke banta kini ki post kidon sipun bah ki post te karukom ban apply kelong pihaban pendap yakne ka Google Form link. Tingin page ye kini ki post ki balai kawai hidden kawai bat phila ban page na po jong ka description jong kane ka video akabai dei bat kini ki post ki balai kano ka post ka ba phikwa ban apply bat sa select ya kata ka post bat sa apply ya kane ka online Google Form ka post ka banengkong kadai sales and operation manager ka posting kendai Shillong ka salary kadai khatsan 1000 plus incentive ka role and responsibilities na kamtakan ka post kan long drive sales from educational institution and communities, manage daily operation and contribute to organizational growth and profitability. Preferred experience with NGOs, educational institution. Kabar part-time subject teacher from class 3 to class 10. Subject in maths, science and English. Timing naduk ka sau baje haduk ka nyau baje janmet. Ka location kendai po Shillong bat ka salary kedai 10,000 hak shibnai. Ka balai kedai field coordinator ka posting jungka kendai Shillong ka salary kedai 10,000 ka role and responsibilities na kamentakan ka post field coordinator kan long manage attendance and collection, travel across tuition center, handle backend operation. Requirement kan long idai bendan ke jing tiap aku bai dai bat ke computer idai bendan ya ke 2 wheelers nang ta ke basau teacher trainer aka social science ka location lan ke posting kan dai Shillong salary katsan plus incentive ka timing kendai bejem setiap adu ndru beje adu ndru steng janmet role kan long train ya ki student aki school but communities ka experience pidai bendan haka teacher but NGO background willing to travel. Tikino kino ki bekwa ban apply na ka bentai kini ki post ki balai haka bai dai bat kene ki recruitment drive hila ban pendam ya kini ki post ki balai. Tekane ki dai ka Google Form link dia kene ke Google Form link phila ban yo na po jong ka description jong kene ke video dia lada phikwa ban apply ke bai dai bat kini ki post ki balai pihak ban pendam ya kini ki blank space hang ni te pihak ro ban jet ya kano ke post ka ba phi apply hang ni philai i ya kini ki post ki ba phi apply te phila ban select away na kini bat kumta terter lada pidon kino ki jing ila ban komen po comment section ke bai dai bat gane ka video yang ne ki ai ne ya ke district kano ke district ke ba pidan ila ban select ya kata bat hadin jong kata pihak ban klik next nang ta ban sependap ya ki jung tun kam kat kum baki pan lane akabai dai bat gane ka form adin ba pila da ban pendap sa submit adin pila submit te sa pendap ya ki jung tun kam akabai dai bat gane ka form bat kum ta tertar te kene ke video tangki ne ke jumpentem kublai shibon